Сэмбэнэн ходот телевизор харакшит. С вами Баир Цебиков. Захаймене Брхыховун. Сейчас прочитаю стихотворение под названием «Шылык Шамте». Слушайте. Шамгэ агар харюн, шамэ турун зулгылып, шамте яхау хонин, шамэ турун харагып, шамте зохит хурыне, шамэ турун мэдэгып, шамте дуун болоно, шамэ турун тыбырэгып, шамте урал унгыжын, шамэ турун талагып, шамте дару амгалын, шамэ турун абагып, шамте бойын эрене, шамэ турун хусогып, шамте зам нэгдене, шамэ турун улугып. Автор Чингиз Хамагаев. Москва хата. Дахин улзутра Байырты.